Balio bezala gure ibilbidean laguntzeko. Gure herriarentzako aldaketa ekarriko duten haize berriak norabide honean jarri eta egoki orrazteko. Kurtso politiko hau oso mardula datorkigu. Lan handia eskatuko digu eta Euskal Alkartasuna osatzen dugun familia politiko osoaren inplikazioa beharrezkoa izango da. Gure ingurua mugiarazi behar dugu. Denok elkarrekin eta norabide berean arraun egin dezagun. Agenda oso markatua izango dugu. Batetik ditugu mugimendu sozialen eta oro har herritarren aldarrikapenak. Emakumeenganako biolentziarekin amaitu beharrak, lan baldintza duina bermatzeko hartu beharreko neurriak, etxebizitza bat eskuratzeko batez ere gazteek dituzten zailtasunak, eta nola ez, azken aldi honetan gure herrietako plazak bete dituzten pentsiodunen eskaerak. Gizartea ez dago olo, eta gudenon lana izango da herriari entzun eta beraien ahotsa izatea erakunde ezberdinetan. Bestetik, estatus politiko berrirako akordioa izango da legebiltzarrean gai zentrala. Erabakiaren legealdia izan behar zela esan genuen, eta hau oraingo honetan, kurtso politiko berri honetan egikaritu egin behar da oraingoan. Horretarako herri mailako ikuspegia behar dugu. Ezinbestekoa izango da konpromisoak, saretzeak eta adostasunak bilatzea. Eak beti egin izan duen moduan. Horren adibide garbienetariko bat dugu Euskal Herria Bildu bera, indartzen jarraitu behar duguna. Eta nola ez, kurtso politiko mardula borobiltzeko eta amaitzeko hauteskundeak izango ditugu. Guretzako berebiziko garrantzia izango duten hauteskundeak. Euskal Herri osoan izango ditugunak. Udal eta foru hauteskundeak, Nafarroako gobernukoak barne eta Europarrak ahaztu gabe. Ari gara jada hauek prestatzen, denbora damakigu hauek prestatzen, bai EAtik bertatik eta baita EH Bilduren baitan. Eta gure lana izango da, orain arte izan bezala, sareak ehuntzea, konpromisoak hartzea eta nola ez beti bezala gardentasunez jokatzea. Baina honi buruzko azterketa sakonago bat egiteko nor hobea gure idazkari nagusia den Peio Urizar baino. Adostasunak bilatzen nekaezina bera, konpromisoak hartzen zuzena eta gure konfiantza osoa duen laguna. Zuten da? Bai, zuten da. Bai, neskaz. Bueno, arrazalde honden hori eta ongi etorriak izan zaitezte ikasturtea azteko aukiratu dugun toki Donostiara gero dituten eder paregabe txita inpolit honetara, ezta? Eta egia da, Josu horrela da. Ez, benetan nik uste dut aurtengoan antolakuntzakoak ondo lanketa hona indula dutela eta euraldiak laguntzen digu eta estropadenak ere bermeotarrak ez daude, baina bermeotarrak dirudiz posik egongo dira eta eman desegun gaurkoa ikuspuntu positibo batekin. Zen eta ikasturte berrirako indarra batzeko eta euskagun erronkak eta helburuak plazaratzeko erabiltzen dugu gaurko ekitaldi hau. Eta horretarako izango da baita ere, baina zalantzarik gabe ere aprobetxatu behar dugu zoritxarreko gertaeren aurrean egin behar ditugun salaketak ere egiteko. Eta aste honetan Uharten eraildako emakumeari eta Gasteizen hildako bi langilei buruz ari naiz. Erronka asko dauzkagu aurrean, baina zalantzarik gabe gure herritarren bizitza eta segurtasuna bermatuko duen gizarte bat sortzea, sendotzea eta eraikitzea izan behar da garrantzitsuena. Matxismo eta prekaritate hiltzailerik gabeko gizarte bat erdiestea izan behar da gure helburua. Pertsonak izan direlako betidenik Euskal Alkartasunan, gure erdigune, gure helburu eta izango direlako baita gaur egun eta etorkizunean. Eta horregaitik ere nik uste gaurko egunean komeni zaigula gogoraztea edo jakitea, Oriol Junqueras, Esquerra Republikanako Katalunia eta bertako Generalitateko presidente ordeak 300 egun egiten dituela gaur
espetxean. Eta berarekin batera, bere gobernukideak diren beste hainbat lagun, eta bera baino egun batzuk gehiago, denbora gehiago, bi jordiak. Joan dadin, emetik, gure aldetik, besarkada bat, laguntza behar dutena gure eskaintza, eta errekonozimendua, eta espetxean daude, beraien herriaren askatasunare gaitik, beraien herriaren demokraziare gaitik, bide paketzua eta politikoak soilik erabilita espetxeratu dituztenak. Beraientzat, txalo. Pertsonak ditugula buruan esaten dugu eta bihotzean, eta horrela izaten da baita erabakitzeko eskubidea aldarrikatzen dugunean, pertsonak izaten direlako azken finean, ez da, erabakitzeko eskubide hori gauzatzea askatzen dutenak. Maiderrek bota ditu, adibide batzuk, ze eskaera eta ze aldarrikapen dauden herrian, eta daude emakumeenak, daude pentsionistenak, daude gazteenak, daude migratzaileenak, daude zaintzaileenak, sorosleenak, sindikatuenak, langileenak, amarnaka talde sozial desberdin daude gaur egun Euskal Herrian eskariak egiten dutenak. Beraz, batzutan Jaurlaritzatik botatzen den paradisua dela gizarte hau ez da egia. Gizarte eragile eta pertsona asko dauzkagu beharrak dituztenak, asetu behar direnak, eta gure helburua izan behar da beraien eskari hori erantzutea. Eta nola egin? Eragile politiko garen nenean, erakundeak eta bide legalak, erakundeak eta legeak beraien esku jarrita. Eta arlo desberdinak jorratzen dituzten eragile asko baduzkagu Euskal Herrian. Batzuk, gizarte mobilizazio erabiltzen dute bide bezala, beste batzuk aldiz, lanketa akademikoago egiten dute, eta badaude ere lan munduan aritzen direnak. Danak ezinbestegoak, eta gure erantzukizuna eta gure lana izan behar da, sinergia bilatzea bereien artean, atomizazioak egiteko, eta behar dugu gizarte subirau eta justua eraikitzeko. Gure bidea, sinergiak egitea gainera, bide instituzional prestatzea eta tresna legalak beraien esku jartzea izan behar dela. Pero encaramos los retos para este curso político que iniciamos con el objetivo de aunar esfuerzos y voluntades para lograr una Euskal Herria políticamente libre, pero socialmente también justa. Nunca podemos olvidar esos objetivos fundamentales para Euskal Alkartasuna. Encaramos hoy un curso político que estará marcado sin lugar a dudas por las elecciones que vamos a tener, las elecciones que tendremos en primavera, que afectarán de una manera o de otra a toda Euskal Herria, algo que suele ser excepcional, pero que esta vez nos va a tocar. Desde luego unas elecciones que, aun sin ser un objetivo político en sí, tenemos que aprovechar para reforzar el trabajo y cumplir con esos objetivos sí que como partido político tenemos para nuestro país. Retos que tenemos que afrontar y retos que, como no, están sujetos a las realidades de cada ámbito jurídico-político que compone Euskal Herria. Porque si algo hemos tenido claro en Euskal Alkartasuna desde el principio de la formación de este proyecto político, es que construiremos el país en base a la voluntad de los hombres y mujeres que vivimos en él, con miradas múltiples, pero con una única visión de país. Y lo haremos realizando análisis con perspectiva de país, tomando compromisos ante la ciudadanía, priorizando los acuerdos entre diferentes y para finalizar, basándonos, apoyándonos en el apoyo de la mayoría de la sociedad, que al fin y al cabo es la que tiene que decidir. Las diferentes coyunturas que nos ha tocado vivir, que le ha tocado vivir a nuestro pueblo a lo largo de la historia, han hecho que las realidades, los retos, incluso los ritmos sean diferentes tanto en Iparralde como en Nafarroa o en esta propia comunidad autónoma vasca. Pero eso nunca ha sido obstáculo para Euskal Alkartasuna para definir objetivos de ámbito nacional. Hemos asumido que los pasos se darán en base a las circunstancias y el apoyo social que en cada ámbito existamos o sepamos que nos respalden. Nuestro trabajo, sin lugar a dudas, será mejorar esa coyuntura y extender el apoyo social para que nuestro proyecto político puede verse hecho realidad. Porque creemos en el juego de las mayorías y las minorías, eso lo tenemos que decir claro. Sabemos que allí donde nuestro modo de concebir esta sociedad está en minoría, nos tocará trabajar para convertirse en un proyecto mayoritario. Pero también sabemos que donde tenemos una mayoría social que respalda nuestras propuestas, estamos legitimados para llevarlas adelante.
no solicitamos tener derecho de veto, pero tampoco se lo vamos a otorgar a nadie más. Eta gehiengoak nola lortu, gehiengoak direlako gakoa, ondo baino beto erakutsi digu iparraldeko gizarteak. Gehiengoan interesak batzen jakin dute eta horretarako indarrak bildu. Herri ikuspegi batetik dabiltza lanean. Eta soilik ikuspegi horrekin, soilik modu horrekin lortu dute ia 200 urte baino gehiago pasata gero, izan ez duten herri mailako erakunde propioa izatea. Eta ikuspegi berri horrekin, ikuspegi amankomun horrekin ere lortu dute, etaren armagabetze eta desagarpenean errealitatea izatea, lanketa egitea hori posible izan zedin. Eta hori egin da gero, eta desagertuta gero, txalotzen duguna, oraindik ere lanean ari dira bakegintzan tinko. Eta Etxegarai lehendakariak esaten duen bezala, oraindik ez gaude bake egoeran, bake bidean baizik. Bakegintzak sendotzea behar du, eta horretarako biktimen aitortza eta presoen eskubideak lantzen jarraitu behar dugu. Lanketa honek, esan behar da, bere emaitzak ematen hasia den arren. Lanketa honek demostratzen duelako elkarrezketarekin, eta negoziaketekin hurbilketak ematen ari direla. Baina hala ere, bakegintzak sendotzea behar du. Bake egonkorra lortzeko, Euskal Erakundeen eta baita Frantziar zein Espainiar gobernuen implikazioa beharrezkoa da. Eta Eusko Alkartasunan aldetik ziur izan, implikazio hori erreala izan dadin, lanean jarraituko dugu irmo, tinko. Orain arte egin dugun bezala, eta zerbait badauka bere DNA-an Eusko Alkartasuna da, bakeren alde lan egiteko prestutasun osoa daukala, edonon eta edozeinekin. Eta erakundetzen atalean, esan dugu, iparraldek paso oso nabarmena eman duela Euskal elkargoa lortzean, baina ez da nahikoa. Ez da nahikoa, eta elkargo hori izan arren gorputza ematen jakin behar dugu, edukiz bete jakin behar dugu, daukan potentzial osoa atera behar diogu, ahaztu gabe beti ere, burujabetzaren bidean, pauso bat besterik ez dela. Lurralde kolektibitatea eskari bada, eta departamentu propio ere eskari bada, eta horiek izango dira urro pausoak Ipar Euskal Herria ere berriz ere askatasun osoan, Ipar Euskal Herrian askatasun osoa errealitatea lortu arte. Nafarroari dagokionez, hitz batek resumitzen du, laurbiltzen du Nafarroa, aldaketa. Aldaketare jarraipena ematea, aldaketan sakontzea, aldaketa finkatzea, hain zuzen ere. Aldaketa da erronka, eta izan da azken 3 urte hauetan, eta aldaketa ez da momentu baten lortzen den gauza bat. Aldaketa kudeatzea gauza neketsua da. Aldaketa egitea, aldaketa lortzea, kudeaketan lan asko eskatzen du. 4 eragile politikok babesten dugu aldaketa, eta eragile politikon barruan alderdi desberdinak ere gaude, eta horren kudeaketak lan asko eskatzen du. Esfortzu asko eskatzen ditu, baina harrotasunez esan dezakegu, Euskal Herria Bilduk une oro herri ikuspegian mantendu duela. Aldaketa lehenetsi du, eta horretarako malgutasuna eta eskuzabaltasuna izan ditu tresna nagusi. Eta aldaketa eta eskuzabaltasuna beharrezkoak izan dira, etxe barruko gauzak kudeatzen ere. Ez da soilik erregimenaren aldeko erasoak jaso izan ditugunak. Laukoteko bazkiden aldetik ere, oldarreldi bat baino gehiago jasatzea tokazaio aldaketari. Eta aldaketa horren defentzan, Euskal Herria Bilduk argi izan du, akordioa mantentzea, sustatzea eta defendatzea zela alternatiba bakarra. Jakin badakigulako, UPN boteretik ateratzea, soilik ez dela aldaketaren seinale. PSN, UPN bezain erregimen delako. Jakin badakigulako, aldaketaren alternatiba bakarra erregimena dela. Eta jakin badakigulako, aldaketa hori errealitate izateko, EH Bildu espadago ez dela posible izango. Erantzukizunez jokatzen jakin dugu, eta espero dugu, aldaketaren alde dihar duten, pero aldaketaren alde esaten duten beste alderdi politikoak ero, beste indar politikoak ere, ardura berdina mantentzea.
Porque más allá de los intereses particulares que durante esta legislatura han ido apareciendo durante toda la legislatura, tenemos que valorar que Euskal Herria Bildu ha sabido jugar con cintura política y priorizar aquello que de positivo tiene el acuerdo del cambio en Nafarroa. Y tenemos que tener claro que también nos toca en esas, seguir en esas durante este curso político. Aunque sabemos que la cercanía tanto de las elecciones municipales como del Parlamento no lo hagan sencillo, como ya estamos viéndolo estas últimas semanas. Pero tenemos claro que desde Eusko Alkartasuna vamos a seguir fieles al cambio y vamos a trabajar para que Euskal Herria Bildu sea el agente del afianzamiento del cambio. Ese va a ser nuestro compromiso. Ese va a ser nuestro compromiso porque el cambio, tenemos claro que no solo es quitar a UPN del poder. El PSN es tan régimen como UPN. Y tenemos claro que sin Euskal Herria Bildu no hay posibilidad de afianzar el cambio en Nafarroa. Esperemos, por lo tanto, que otras fuerzas políticas que también se declaran a favor del cambio actúen con la misma responsabilidad y que no se cieguen ante intereses partidistas. Es mucho lo que hemos logrado con el acuerdo, con el compromiso, con el trabajo entre diferentes en Nafarroa. Porque Nafarroa se merece un futuro más progresista, Nafarroa se merece un futuro más euskaldun, más justo, más abierto y más activo. Nosotros y nosotras estamos comprometidas a seguir apuntalando estos cimientos durante el siguiente curso político y la siguiente legislatura y las que toque. Tenemos claro que solo el cambio político de Nafarroa puede llevar a la consecución de una Euskal Herria libre. Euskal Herria Bilduk Nafarroan erakutsi duen malgutasuna formetan eta modu berean irmotasuna helburuetan da guretzako jokatzeko modu argia, jokatzeko modu zuzena, eta modu hori da lehenetsi duena betidanik Eusko Alkartasunak, modu hori da bere DN barruan daukana. Eta filosofia berarekin ere ari gara Euskal Autonomia Erkidegoan. Maiderrek esan du, legebiltzarreko hauteskundeen atarian, komentatu genuela erabakiaren legealdia izango zela legealdi hau. Eta aldarrikatu genuen ere esfortzu berezi egingo genuela aldaketaren legealdia, erabakiaren legealdia izan zedin. Bertako gizan eta emakumeek erabakitzeko eskubidea errealitate bihurtu esaten legealdia izateko. 2 urte geroago, esan behar dut, aurrera pausu handia eman dugula, eta hori aldarrikatzez gainera pozik esan behar dugu. Zer eta Euskadik, erkidego honek, 3 lurralde honek, estatus politiko berri bat izan dezan oinarriak onartu ditugu. Arrotasunez, baina arrokeriari gabe ere esan behar dugu, kasu honetan ere, emaitza ziurtatzeko malgutasuna izan dela erabiliteko tresna. Analisi sakon bat egin ostean, proposamen bat jarri genuen mai gainean, jakinik ere, proposamen hori etzela ez da inundik ere, ez Eusko Alkartasunak ez Euskal Herria Bilduk masimoetako proposamen bat. Eta horrela jarririk ere, apostatu genuen beste batzuen aportazioak erartzeko. Beste batzuen aportazioak gure egiteko. Eta proposamenak onartuta gero, eta osta lortu genuen ikasturte hasieran jarritako konpromisoa betetzea. Hau da, udalaldia, oporraldia hasi aurretik, oinarrien txostena onartua izatea. Eta lortu genuen. Y no ha sido sencillo, porque sí es verdad que ahora lo he dicho en 2 frases, la implicación de los diferentes grupos políticos ni de lejos ha posibilitado que esto fuese un paseo tranquilo. Hemos tenido un Partido Socialista y un Partido Popular que desde el principio dejaron claro que ellos no iban ni a entrar en las negociaciones para aproximar posiciones, si en las propuestas se iban a recoger esos que llaman ellos veleidades nacionalistas. Y su voluntad no fue más allá de la de que presentar su voto particular. La verdad es que hay que reconocer que estorban no han estorbado mucho. Hemos tenido unos terceros, que sí es verdad que yo creo que desde Euskal Herria Bildu siempre ha habido voluntad de aproximar posturas, y ha sido con Podemos, que eso sí han dado más trabajo, porque sí es verdad que nosotros desde el principio veíamos que su objetivo era hacer de puente respecto al Partido Socialista, pues para vender su propio mensaje. Y cuando vieron que no conseguían ese objetivo, se dedicaron a crear una dinámica en la que el fin principal era justificar su negativa ante cualquier texto que se propusiera, independientemente si ese texto estaba negociado o incluso acordado con ellos.
hay que decir también que finalmente por lo menos se mostraron dispuestos a acordar, a negociar y se llegó a un acuerdo en el apartado de derechos y deberes de la ciudadanía, y hay que reconocer que fue una aportación positiva, hay que decirlo. Lástima que los vértigos derivados de su dependencia de Madrid hayan imposibilitado que esa aportación positiva se haya hecho durante todo el texto. Eso es ser soberanos para poder decidir sobre la RGI, pero a su vez decir que no hay soberanía para decidir sobre el estatus jurídico es un poco enrevesado y a nosotros nos cuesta entenderlo. Por lo tanto, se nos hacía difícil valorar por qué en unas cosas sí querían entrar a negociar y en otras no. Y desde luego, en este 2018, negarse a avanzar en materia de autogobierno para nosotros no tiene sentido. No tiene sentido porque es negar la historia, negar la realidad y también negar la oportunidad para avanzar a una sociedad más justa, más democrática y a su vez más soberana, que es lo que nosotros entendemos que se tiene que dar, pero entendemos que es también lo que la mayoría social de este país quiere y que responde a esas peticiones que hemos dicho tanto Maider y yo, que están haciendo diferentes grupos sociales de la sociedad. Bueno, desde nuestro punto de vista entendemos que Podemos entró en esto de la política para cambiar la política, pero cuando les hemos dado verdaderamente la primera oportunidad o una oportunidad para poder cambiar la política y se la hemos puesto al alcance de la mano, se ha temblado el pulso. Y nosotros tenemos claro que nuestra mano va a seguir tendida porque los objetivos políticos para Eusko Alkartasuna son también los objetivos sociales, son la libertad de este país, pero también la consecución de una sociedad justa basada en la justicia social. En definitiva, la mayor parte del contenido fue un acuerdo entre Euskal Herria Bildu y el Partido Nacionalista Vasco. Un contenido que se basa en el derecho a decidir y establece una relación confederal y de igual a igual entre estos tres territorios y el Estado español. No colma nuestras aspiraciones, pero desde luego sí es un avance y además permite realizar un recorrido que concita mayoría, que al fin y al cabo, y es lo que vengo diciendo en toda mi intervención, es la condición indispensable para que los proyectos puedan realizarse, la condición indispensable para que se pueda avanzar. Respecto a esto, la pregunta que más he tenido que oír durante todos estos meses es ¿en qué momento el PNV se iba a bajar de la moto? ¿En qué momento el PNV iba a optar por cerrar un acuerdo con el PSE y pasar de defender un nuevo estatus político a una mera reforma estatutaria, que es lo que el PSE aboga constantemente? Y tengo que decir que hasta ahora hay que decir que el PNV ha cumplido con su compromiso, ha cumplido comprometido, aunque sí es verdad que estos últimos días estamos oyendo algunos comentarios, ayer mismo, ¿verdad? Ayer, antes de ayer, en los medios de comunicación, declaraciones del Lehendakari abogando por ampliar el acuerdo, la necesidad de ampliar el acuerdo político y que entrasen. Bueno, hay que decirle, nosotros le respondemos al Lehendakari Urkullu que también nosotros queremos que el acuerdo político se amplíe, y es más. Ese ha sido nuestro objetivo durante todos estos meses que nos ha llevado el proceso de definición de bases y principios. Pero si alguien no quiere sentarse al otro lado de la mesa, nosotros no podemos hacer nada. Porque quizás habrá que preguntarle si para ampliar ese acuerdo político vamos a tener que renunciar al reconocimiento de Euskadi como sujeto político o vamos a tener que renunciar al derecho a decidir. Nos preguntamos si los dirigentes del PNV han aprendido de la lección que supuso dinamitar el llamado Plan Ibarretxe, si han aprendido lo que supone que Madrid decida sobre nuestras decisiones, sobre nuestras políticas, sobre nuestra soberanía, también la soberanía de decidir al día a día. Porque los miembros de Eusko Alkartasuna lo recordamos perfectamente. Sabemos perfectamente qué supuso renunciar a aquella apuesta que el gobierno de Ibarretxe, con la implicación activa de Eusko Alkartasuna, llevó a Madrid, y también sabemos que lo sabe la sociedad vasca. Sabremos jugar con flexibilidad, porque estamos demostrando que la flexibilidad con los objetivos firmes nos lleva a avanzar, nos lleva a conseguir esos objetivos. Pero renuncias políticas de este calado, de este nivel, no vamos a aceptarlas. Bukatzen dut, esanez, orain arte, komentatu bukarri duena, hauteskundeak dauzkagula. Hauteskundeak ez dira helburu hasieran esan dut, baina proiektu politikoak aurrera emateko ezinbestekoa dira. Ez dira bukaerako helburu politikoak, baina gizartearen babesa jasotzeko tresna nagusia dira, beraiek esango digutelako proiektuak aurrera emateko babesa daukagun, edo ez.
Eta ikasturte honetan 3 mailako hauteskundeak izango ditugu. Udal erakundetakoak, foru erakundetakoak eta Europako Parlamentukoak. Badakigu hauteskundeak etortzen direnean erronka garrantzitsu izaten direla denak eta bakoitza. Baina oraingoa benetan erronka garrantzitsua da, 3 hauteskunde desberdin dauzkagulako, Euskal Herri osoan inpaktua daukagulako, eta zalantzarik gabe denon eskuartea eskatuko digulako. Herritarren zerbitzura jarriko ditugun udala lortzeko, Nafarroako aldaketa bermatzeko, eta beste Europa bat sortzeko. Estatutatik haratago dengoan Europa bat, herritarren eta herrien Europa bat, demokrazia, herritarren eskubideak eta kulturaniztasuna onartuko duena. Horretarako joan behar gara baita Europara. Lan egitea tokatuko zaigu, baina nik uste horrek ez gaitula beldurtzen, hasiera-hasieratik, jaio ginenetik beste gauza batetan ez garelako gari. 2019ko hauteskundeak garrantzitsua dira, Euskal Herrian askapenerako mugarri izango direlako. 2019ko hauteskundeak garrantzitsua dira, benetan askatasunera hurbiltzen lagunduko gaitulako. Hauteskundeak irabazi behar ditugu Gipuzkoan, irabazi behar ditugu Nafarroan, irabazi behar ditugu Araban, eta irabaziko ditugu Bizkaian ere, behar dugulako, Euskal Herriak aldaketa behar dugulako, eta egia da, errealitate bakoitzak, bere erritmoak, bere beharrak eta bere erronkak dituela, baina helburua berdina da. Helburua Euskal Herri aske bat izatea da. Beraz, bidean ikusiko gara, animo, eta atorro urte arte. Animo! Euskal Herria askatuta, gora!